Pa istakla bih dve well-being inicijative. Nekako su one imale najveći odjek i mislim da su najemotivnije odreagovali kako zaposleni, tako ljudi van naše kompanije. Jedna je bila usmerena na naše tate, odnosno kolege koji su stvarili u ulozi roditelja, te smo njima odobrili da nakon rođenja bebe imaju 20 dana plaćenog odsustva, kako bi te prve najlepše dane proveli u društvu svojih beba i naravno mama. Druga inicijativa je usmerena na zaposlene i podršku njihovoj borbi u roditeljstvu. Naime, odlučili smo da finansiramo vantelesnu oplodnju i na taj način ne samo finansijski pomognemo, nego i pokažemo našim zaposlenima da smo tu za njih u nekim njihovim najtežim borbama, a naravno da smo tu posle da slavimo njihove pobede i jako sam srećna da kažem da naša Unikredit porodica bogatija za 3 bebe, Bogdana, Ognjena i Teodoru. Što se tiče same promocije na društvenim mrežama, ove dve inicijative su nekako najjače bile ispraćene u smislu i broja lajkova i komentara. Ono što nas posebno raduje je da su komentarisali kolege iz drugih kompanija i nadamo se da ove inicijative mogu na neki način da pozove neke druge kompanije da razmišljaju o sličnim benefitima za svoje zaposlene. Stvarno verujem da su najbolji ambasadori svake organizacije njihovi zaposleni. Jedan primjer je podrška zapošljavanja koju imamo kroz program Preporuči prijatelja i stvarno imamo utisak da su kandidati koji dođu na intervju po preporuci za neku otvorenu poziciju najspremniji. Ne mislim u smislu tehničkih znanja, nego oni imaju prava realna očekivanja. Zaposleni najbolje prenosu šta je ono dobro u organizaciji, šta je ono na čemu još uvek trebamo raditi i nekako najbolje umeju da prenesu kulturu organizacije. Čini mi se ti zaposleni se najbolje i onboarduju i nekako najviše žive vrednosti ove organizacije. S druge strane, mislim da je jako bitno da kada komuniciramo, ne komuniciramo šta je organizacija uradila. Nije organizacija to koja razvije proizvod ili koja inovira, već su to pojedinci i timovi koji sa svojim znanjima, veštinama, kreativnošću su ti koji stvaraju neke inovacije i trebamo što više iz njihovog ugla pričamo o njihovim uspesima, kako na poslovnom planu, tako možda i u sportu i drugim aktivnostima koji ih interesuju. I u krajnjem slučaju banka nema neki proizvod, brand koji može da kaže ovo je samo Unikredit i niko drugi nema, već upravo ti pojedinci i timovi sa svojim znanjima i s druge strane svojim vrednostima su ono što u stvari nas određuje da klijenti biraju baš Unikredit banku.